Security Force की combined team amana Kakching District ke Hianglam Police Station na konba Kharungpat ta thiba humba gi thabak chathabada yamlaba nongmay amadi pokhai bayaba yauna potlam kaya fagat pangamkhre police ki fangba paw amagi matungina ngase ayuk pung mari makhai taba duaida Kakching District ke SP Thokchom Bikramjit ki overall supervision makhada additional SP operation Binoy Chongtham na supervise sauduna Kakching District Commando 33 Assam Rifles BSF 126 Battalion A Company amadi Hianglam Police Station के personnel सिंह याव अपुनबा team अमना खरुंगपाट एरिया दा थीबा हुंबा के थबक चथखे थीबा हुंबा अदुदा मोंगसोंग मरक्ता के गोल्डन टी थाबा खाव अमदा यामलबा नोंगमय अमदी पोखाइबा याबा पोटलम कया फागत पंगमखे फागतलबा खुलाई सिंह अदुदे मैगजीन याव कार्बाइन अमा बोल्ट एक्शन 303 राइफल अमा 2-inch smoke cell ama SLR magazine ama insas LMG magazine ama 36 HE granite manga 303 live round tara AK rifle live round mari 9mm live round taruk SLR live round manga 5.56 insas round 7 detonator manga blank cartridge mari helmet ani bulletproof vest ama military belt ama battery ama de sim yaudaba mobile handset ani kapthokraba maru tara humdoi double blast smoke cell mari smoke grenade manga green signal grenade ama anti riot rubber bullet ani tear smoke cell taret tear gas stun cell mangani police na fagat laba potlam singa adu Hianglam Police Station da sinakibaga loina na makhataba investigation chathaba yanaba case amaso register tawkre haina pawsina makhatari